روزنامه‌نگاری соҳавӣ ба аудитория имкон медиҳад ки маълумотҳои иловагиро дар соҳаи мухталифи ҳаёт ба даст биёрад. ин аст ки васоити ахбори оммаи соҳавӣ рӯз то рӯз сайқал ёфта, талабот ба он зиёд мегардад. чун варзиш алҳол ҷузъи зиндагии ҳазорон гаштааст, аҳамият ба журналистикаи варзишӣ низ назаррас аст. таи солҳои охир хабарнигорони ин ришта фаъолияти пурсамар дошта, кӯшиш доранд то ҳаводоронро саривақт бо воқеаву рӯйдоди олами варзиш ошно созанд. имрӯз дар саросари ҷаҳон журналистони варзишӣ иди касбии худро таҷлил мекунанд. гузориши омода намудаи ҳамкорони мо оид ба фаъолияти журналистикаи варзишии кишвар маълумот медиҳад. журналистикаи варзишӣ ба яке аз намоёнтарин ва фаъолтарин қисмати журналистика табдил ёфта, сафи журналистони касбии варзишӣ рӯз аз рӯз меафзояд. дар тоҷикистон низ ин қисмати журналистика дар ҳоли рушд асту марҳила ба марҳила сайқал ёфта истодааст. нахустин ва ягона нашрияи варзишӣ дар тоҷикистон соли 2001 бо номи варзиш спорт таъсис ёфтааст, ки бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ мавод чоп мекунад. ҳамчунин дар қатори ин рӯзнома дигар нашрияҳои расмӣ ва хусусие ҳастанд, ки як саҳифа ва ё калонкаеро ба ҳамин ришта бахшидаанд. журналистони муваффақ Алексей Корчагин, Сайфиддин Қараев, Фарҳод Ҷабборов, Мақсудҷон Иброҳимов ва дигарон пайваста хабару гузоришҳои соҳаи варзишро чоп менамоянд. рушди минбаъдаи соҳа ба инкишофи техникаю олами фановарӣ бастагӣ дорад. чун нахуст радио ихтироъ шуду он ҷузъи ҳар як хонавода гардид, гузоришҳо ва хабарҳои варзишӣ тариқи радио садо медоданд. айни замон барномаҳои вижа дар ҳар як радио мавҷуд аст. тӯли чанд соли охир ин қабил барномаҳо зиёд гардиданд, яъне ин аз он шаҳодат медиҳад, ки талабот ба иттилооти варзишӣ зиёд гардидааст. варзишӣ ин соатро аз радиои хоб шунидед. мо варзишгаро даъват мекунем ки вақте ки мо аз мусобиқаҳои байналмилалӣ ба ватан бармегардем, бо як дили гулдаста моро пешвоз мегиранд, вале баъди чанд лаҳза мо аз пеши бинандаву шунаванда дур мешавем. яъне бо як варзишгари мо рӯ ба фаромӯшӣ аз ҳамон хотир шориҳон, рӯзноманигорони варзиш бисёртар ҳамон варзишгарро бидонанд ва дар бораш мусоҳиба кунанд, дар бораш барномаи мукаммал кунанд, ки шунавандаву бинанда аз ӯ як чиз гирифта тонад. дар солҳои аввали фаъолияти телевизиони тоҷик гузоришҳои варзишӣ аз мусобиқаҳои бошукӯҳи Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон аз шаҳри Сталинобод ҳозира Душанбе рӯи экран мебаромад. он вақтҳо гузоришҳои варзишӣ танҳо тавассути барномаи иттилооти ахбор дар жанри гузориш ё худ репортаж манзури бинандагон мешуд. гузоришҳо аз вохӯриҳои дастаҳои иштирокчии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол, спартакиадаи халқҳои Иттиҳоди ҷумҳуриҳои Шӯравии социалистӣ, мусобиқаи туби чармин байни мактабҳои футболи Тоҷикистони Советӣ ба бинандагон пешкаш мешуданд. баъди ба даст овардани истиқлолият раванди фаъолияти журналистони соҳа тағйир ёфт. на танҳо бозии дастаи Помир, балки дигар мусобиқаҳо низ ба эфир мебаромаданд. шахсиятҳои шинохта Борис Ком, Неъматулло Мирсаидов, Раҳматшоҳ Обидов, Алоуддин Буриев, Нарзулло Латипов ва дигарон асосан намоишҳои варзиширо омода мекарданду бозиҳои футболро шарҳ медоданд. вале он замон барои як хабарнигор фаъолият бурдан дар самти варзиш чандон кори осон набуд. дар тамоми рӯзномаҳое ки чоп мешуданд ҳамон замона, яъне бахши варзишӣ дошт. ҳатмӣ хабарҳои ҳаррӯзара, яъне одамо то соатҳои 2 шаб интизори радиои Тоҷикистон мешуданд, ки кай натиҷаи бозии Помир Душанбе масалан бо Спартак метиҳад ё бо Локомотив метиҳад, бо дигар дастае ки он замона дар дигар шаҳрҳо дар сафар дастаи мо бозӣ мекард. ва ин як бовар кунед, ҳарчанд ман ки имрӯз мебинам ин қадар майдонҳо, ин қадар шароити имрӯз давлат ҳукумат кардааст, ин набуд. мо як майдон доштем, вале ҳама ба футбол меомаданд, ба тамошои футбол меомаданд. имрӯз фақат дар шаҳри Душанбе беш аз 200 майдончаҳои хурду бузург сохта шуданд, ки агар имрӯз мо мураббӣ дошта бошем, мо на ин ки ба ин масалан ҷумҳуриҳои Қирғизистон, намедонам Ӯзбекистон дигаро мо бояд ки мисли Бразилия аллакай бозӣ кунем, чунки ҳатто дар Бразилия ин қадар майдони футбол вуҷуд надорад, ки имрӯз ҳукумати шаҳри Душанбе сохтааст. бо тақозои замон, бо дар назар дошти инкишофи техникаву технология, оммавӣ шудани интернет, формати журналистикаи варзишӣ низ куллан тағйир ёфт. фазои иттилоотии Тоҷикистон ниёз ба як воситаи электронии ахборе дошт, ки пурра ба соҳаи варзиш равона гардида бошад.
محض به خاطر همین و ترغیب طرز حیاتی سالم و انعکاس چاره‌بینی‌های ورزشی داخل و خارج کشور، حکومت کشور قرار تأسیس یک شبکه ورزشی تلویزیونی ورزش را برآورد که آن 1 مارس سال 2016 پورا به فعالیت آغاز کرد. با وجودی کمبودی‌های ساحه، تلویزیونی ورزش توانست موقع خود را در فضای اطلاعاتی مملکت پیدا نموده تحولات بزرگی را به میان آورد. طول 5 سال فعالیت این درگاه چندین ژورنالیستان ورزشی کسبی را تربیت کرد و تربیت دارد. مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش ضمن دریافت استعدادها تکیه به همون هنر و استعداد می‌نماییم. یعنی که اگر کارمند یا متخصص حواسی کار و فهمیش خوبی ساحه رو دارا باشد، پس ما کوشش نموده ایستادیم با اونها شرطنامه همکاری رو برآوریم. در این جهت تنها 10% کارمندان عیناً فعالیت نموده ایستاده مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش دارای دیپلم صاحبی می باشند. از شماره عمومی کارمندان 70% کارمندان این جوانان لیاقتمندی تا سن 35 ساله می باشند که ما تکیه به هنر و استعداد آنها نموده ایستاده ایم و پیوسته کوشش نموده ایستاده ایم در تجربه کاری، در فعالیت کاری آن هنر و استعداد داشته آنها را سیخل دهیم و از آنها یک متخصص خوبی ساحه روزنامه‌نگاری ورزشی سازیم. یکی از رسالت‌های اساسی ژورنالیستان ورزشی این سری وقت آگاه نمودن اودیتوریا با اطلاعات میباشد. در ورزش عاجلیت عنصر اساسی به حساب می رود. طی سالهای آخر فدراسی‌های ورزشی، سازمان و کمیته‌های مربوطه هم قدم زمان گردیده سامانه‌های اینترنتی خود را باز کردند و ژورنالیستان ساحه را به کار دعوت نمودند. خبر و گزارش‌ها پیوسته در سامانه‌ها طریق گرافیک، صدا و نوار درج می‌گردند که این همچنین از رشد ژورنالیستیکای ورزشی و چند رسانه‌ای درک می‌دهد. حالا تماشابین یا راغب ورزش از اطلاعات تنقیصی نمی‌کشد، زیرا فعالیت این همه واسطه‌های اخباری عامه می‌تواند طلبات آنها را خانه گرداند. امروز ژورنالیستان ورزشی کشور رسالت اساسی خود را که ترغیب زبان مادری تاجیکی است نزد ملت و وطن صمیمانه اجرا دارند. تأسیس یافتن تلویزیون‌های ورزشی، زیاد شدن شبکه‌های اینترنتی که دایر به ورزش اطلاع می‌دهند به شهروندان امکانیت داد که از چاره‌بینی‌های ورزشی چی بین المللی چی داخلی آگاهی پیدا کنند. خود من اگر از خبرهای اطلاعاتی نو گرفتنی باشم از سامانه‌های اینترنتی، اگنتی اطلاعاتی تاجیکستان، شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان که به ورزش تعلق دارند استفاده میکنم. با در نظر داشته فعالیت نظررس ژورنالیستیکای ورزشی 2 ایولی سال 1924 در شهر پاریژ فرانسه اسوسیاسیون بین المللی مطبوعات ورزشی تأسیس داده شد و سال 1995 این جانب این سنه همچون روز جهانی ژورنالیستان ورزش تجلیل کرده می شود. تاجیکستان نیز در قطار 160 دولت دنیا عضو این سازمان بوده امروز روز جهانی ژورنالیستان ورزش را تجلیل می نماید. عید مبارک همکسبان گرامی.